الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرمز آية za surati Nur wakaondo zabira baada ya aya ya ndani yakahonesa ye muhimu ya sura neze ahkamu mbalina mbalivo kao dozi parihani hao haruma ye sura ikao ze hukuma hizo zija hasura ya nuru ya kimungu ije izie ze hukuma za kibinadamu
henuru hiyo holiho ikainuru ya Mwenyezi Mungu haruma eza dhahiri ivenuha zenuru za kibinadamu zouzimiha de namna yo ye nuru ya Mwenyezi Mungu haruma za hukuma kaivenuha abo yo bidi tena ze nuru za heze hukuma za kibinadamu zikaze kifo ikao haruma ye hukuma ya handani ya kisharia ibirilia haruma umkosanyiho wa kindume na kindusheke libokao ndio yabidi uparihanihe sha ekako japarihane hahe namna hiyo ubiri dirishani badala ya ubira mwangoni iwasilisha mwanadamu haruma ufanya ndongo za zina ze hukuma bokao ndo za virabanu zikahusu haruma itendwa izio hamandaisho ikawa kwa mori mshika za ukaya shibwa ikaya shifanyishiha yewe ni mshifanya ze hukuma za hao hirini ikaya wabiri tuhuma ya ukaya mwanadamu hakazi washo hanasabishiwazo mwenunasibishiwa ze hukuma za hao zouka ya namna hirini ikaya waparianiha mazahidi wane ikaya kwa japarihaniha ika baina ya hemrumshe ni mrume wa hewa yewaye ula ushuhudio wa hemrume kadonne au mlabo wa hemrume kadonne enkado yasanu yathibitishe ya ukayaila ana ya Mwenyezi Mungu imhunde ikaya katsuha mbako elingwa mbondabo waparanie hukuma ya li'an yija hukuma mfano maizo wizo nade hadithul ifk de shekundi wakao shikaza sifambi ummi almu'minina mrumsha wa mtume sallallahu alayhi wasallam ikao omisizoni wa hekiswainu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatia ndongo bokaunga zusuwe maisha harumai aya ya 22 ikao baada aya 22 ino neze aya ridoka uzirejeiba nutsena ridoka uzirengeye 20 ngetsingo urejei haruma umkiso aswili nando mkiswa uhusuo ya hukuma ya zina shamba jojuzi isa zabare hindini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harumaze hukuma zinu zadunga na mfululizo zifanihana nao zisingore jei haruma wa unkade wa he zabidizi sanganya mrume na mrumshe henuru ya hosilam ikaka japariani haina mnayo wabiri hanzi jina abonga boze hukuma zihisiziwa wanamwao wanwangu haruma itero izibamanisho alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mutoka huja haruma aya 20 ya rejese ze hukuma hizo ya jazi kaze kifu wa haruma malezima rajina sha kabla yawma umkade umrajina ya adab sha haribanu hajahatia aya kaonge wene sawa ndongo za maisha na ndio kao ikahuja irongoze Abu Bakr Siddiq wakati kao haheyausiu ya ukayaola wakao hakahumgharimia zemalizaha ya umwangalia shau wakati kao ndo ya jihunda hamashe kundi shatuhumu Aisha ummul mu'minin harmaitendo shii na yetlo soka ya hakahumgharimia shaka miongoni mwa wala wa Maka henda Madina minal muhajirin haka miongoni mwa ndugu kao mafukara watoka ushinda ujiangalia haka miongoni mwa ndugu kao wa karibu naye kifami
lafu yakaujaya tetelewa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillahi walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yakaujaya mdongoze Abu Bakr Siddiqi ya zenjema wakaurende mwanadamu umsurufie umgharmie zemali zao ifike sababu ya ukaya kumfanyilia holiho hatubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nge Abu Bakr Siddiqi yakahuja yande ukaya lazima huya dungie zenjema kwa ndo yakaufanya holiho wasie aya yinu ikahuja yi mongoze ya ukayekeli wa fikiriyo abokuja fikirindo abofikirinai abofikirinda wena shetani holiwe mwanadamu oyi hatubia Mwenyezi Mungu dungi ya humdenda zema ba mengo nimeze amali njema mwanadamu akauzifanya hususan ndo wanubokao Mwenyezi Mungu hawanikao ushinzi wa kimali ndo uzurumia hanamna bokao ngwazi nikao Mwenyezi Mungu yaweshe ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqi. Abo dungi ya Abu Bakr Siddiqi zitunda zema bokao uzika basi mrajwa juzi sasa barindi ni ndongo za kimaisha bokao ndo zaka wabano ndo kaya wanazioni wa sharia wamba ukaya almushkilatu tabda'u iqtisadiyya wa tantahi qanuniyya. Hena mushkila wonsi pia ujirio wanadamu bokao waishio wazima basi hena tabu zonsi pia ziwajiri yao hena mivurano yonsi pia bokao ngaiwasababishao wavurane basi ze mushila hizo ze tabu hizo zotanzandisa maisha alafu zijezi kaze kifu kisharia imana ikao zinu za jiribanu za kurenge waze hukuma zinu nsipia yanude yande maisha sha omwisoni wahayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hakaubeha hukma za kisharia zijezi rumiliwa wanadamu wendao kinyume wanadamu wakawa njia harmumbamandano wa kimaisha ili zikaze kifu wanwa jina wakekwa zifanya hena mduna rejei hodahoni hao hena mduna rejei homdani hao hena mduna rejei homjini hao libavula hao yende aduzi seze mashakili bokao zinji ngazi samba zao yemalaho basi ngosondo porso kaze mashakili hizo ya asili ya hayo maisha. Almushkilatu tabda iqtisadiyan wa tantahi qanuni basi mengoni mweza nungo za maisha hizo zisambazao yemalaho basi winji wotso parsa ukaya hizo ndo wakao ngazi husuo msanganyiho wa mlumme na mlumshi imandola ya kufanyishiha wandu watu iwafiki baina ya heze janibu zahe ndola au nzima harumaze ndola au ndola wakao ije zibata viunguha hamsambula na wakao siwa uhimidiwa au mashaka yajiri ya maana hodahoni haitendwa shihusuo ndongoza mdume na mdumshe yanza ya vile ho harumale dirisha na wengabo mlango reka mwanamshe upasoka ya winji wanongo wakaonga zibomo hao emalaho basi ekaya awazilo wakawe asili zouka ya haruma maisha basabo winji wa hazo ngosingo dozi hundoka ya ngizo na mfungatso wa he ndola nezemba wazandola rezema warasa zifanyiwa nai
au mzima harenge kaja tafakari wananya gazi winji wa hazo na mrejei hena babanu kama mwanadamu ngena mfungato hapo basi ndio parsoka ya almushkilatu tabda'u iqtisadiyan wa tantahi qanuniyan basi ikaya aya yinu isihi banu ijewanyise ize hukma za kauhusiana na ndongo za msanganyiho wa kindume na kindushe nezemba wazahazo wanjia ya bukaunge husuo ye maisha abo iyo ngaione sao ya ukaya ndola asili ya numaesha zi aya za usiku wa leo hunu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala urejei harumai asili ya hukuma ya handani ya vumbulo harumai sura oyi ili yaonesele bakia la mwiso ikao ngali hadithio haruma zendongo ziusuo misanga nyume na kirushe au sifabu kwa usopariania kama imesema hamada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ukaya innal ladina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati yu'inu fi dunya wal akhirati wa lahum adhabun adhim kao libakia lino ula waharumai aya ya 20 na ndaru hata aya ya 20 na ndadaru ngaijawe ikaze kifu ya silsila wa mrondo wa heze hukma mbali na mbali wakao zika uhusu wa mvaunu haruma aya ya 20 na mfukare huenda ngejoka hende yaonese unkade umrojina malezi manrojina adabu zinrojina kao ngariparao rijunganye haruma Allah Subhanahu wa Ta'ala nguone sokaya innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minat wala warubukao washindwa nezero wala waruikao kwa wajarenga nuru ya Mwenyezi Mungu haruma zile bokao ndo zila wao haruma zendine za hao warumia walaikao watimbao magama heze hanywa za hao namna bokao emihono ya hao kaitu shinda yafikiza ya magama yao nando hasuli daraja wakaze makunobi almuhsanati wanawashe wavamiha au wanaume wavamiha na wanawashe wavamiha likalima linu lurejei haruma mivamira imma mwanamshe ya lolwa abo haila ndola yaliyo harumiyo yaliyo na dhamana nande mdumme hasababu ya hendola ila huyo imba ndola yo ubama mwanamshe limane kao ulabukao andhaha lolwa haransiwa nonge daraja ukaya lolwa basiye nadi weto hundoka ya ye zetuhuma za humtuhumu kangurendo na hizo kaya zinji hena mru yeso mtendelea hena yemnongoza yeso tuhumdo kabala kaya mnongoza bure
ngori meza nongobo ka uvama mwanamshi ndola sababu ndola mwanamshi uka muhsana kado ya pili mwanamshi uka muhsana haula mjiba muwaha al-iffa dumjiba muwaha he beko akajalolwa shande malezia ha ya hai dumjiba diwo waha he wa kimavazi kwa ya josubuti ya mdhani embi dumjiba diwo waha he wa kimirongozi dumjiba diwo waha he wa kimalezi basi yaujo muhsana bil-iffa waye ha malezia hahe hazila tabia zahahe haula mjibali wahahe kizitendwa na kimirongozi sari wanesa yaukaya levao la mrumshe no mirongozi ya mrumshe ihe anafungu ekayangi omema ya usababisha mwanadamu yasimterekeye ya msahe itendwa shiyi ikawa mjibali wahe wa kimavazi na mirongozi kauli mwema shawo usaidia mwanamme umvuru ya rendena naye demana ikawa haruma aya zidoka huja mwanamshe kutoka uharaziwa ya nayi beizi uko haika hava nayi zotsongeza yatsuka hanza yarende nayi mwanamshe kutahadharishiwa na ukobwaiza usoni mwana ume ba umbobwaizo wahahe usababisha mwanamme yarenge ukaya barai mwanamshe wala hekeli ya rongo wao barakufuhaye balage na plasi ya rongo hahe yanzia nayi kinyume mwanamme malezi toka ujaonesiwa bazema sote ikawa na washindwa watu vaya washindwa kwa tongo mirongozi ya usungeza kujihisi na mataila basi baada imasi hao wende malezi na toka mengo ni malezi ya toka wanesiwa ramazi ayazika basi yende daraja bilimu mwanamke ukaya suna bil-iffa he namna bokaondo ya jibalia he daraja mpi wehe mwanamshe hadaraja yararu yauka muhsana yauka ya nge mwanamshe bokau hurra isai asili wala wanawashe wakaudofa nyeze ndongo za kichafu wakati huo wao wanawashe bokao kwa wadaka ya nesifa hiyo ya hurra sha wakaya harmazi daraja za ayama alafu kwa hundo wakaya wenji harumao wakaya upusewa neze famiza hao warende nai ikawa hukuma hamanda hizo gazija Allah subhanahu wa ta'ala murambiyo namna yinu ya ukaya wanadamu wao innal ladhina yarmuna almuhsanati wala wanubukao wasilo daraja waza wanduwashe wabamiha heze daraja razivumbuwa yabo kao wanashe wabamiha wao alghafilati hena mna ya hao sipo haja ya ndongo za dola harumao kwa ya kwamba ujawa kumda na ndongo za zina au kwa wasina haja ya ndongo za dola kwa wasina haja ya ndongo za zina holiongo harumando dolani lafu baadhi wanazioni wanasauka ya alghafilati dola mwana mshebo kao wimvumbula ndongo za dola yeka kana haja niyo hata sakero fikra
bahije yafikiri na zaure naye si wafasiru kama mwanamtiti mwanamshe yasojua ndongo za mrume na mrumshezo zoje mfunga so mrume na mrumshe oje ejamilo kayango jololani fulani basi mtomtiti basi yeto ambo kaya nyamo tukasa tukangale kipindi al-ghafila kasu bwana kipindi kinyume yao ujua ndo la hamata fiki wasoka umkubali wahe ndeka hadaza hodaza he ndabo kongujua ya dola hunusu henda mshana basar mafiki yone soka ya mwanamshe ho mengolmeza ala moka hakubali yendola bokao ndo yambilwa yebda kinyume wao bokao al-ghafilat katina ndongoza ndola yazijuwao he maha abwelo mashashi au mfano mwizo basi yevumbuliwayo ye kana fikra saila ya ufikiri kwenda yambo kaya ndizo au yambo kaya mwanzo mndo jina isakatujua endweleshwe shwendi almu'minati wanashe wa amini Mwenyezi Mungu sahuzi wajiba mao bil'ifa bekwa kwa jalolwa baso wandu wakazao ezifumbo hizo wa wakazao emakuno maiyayo yaukawo wandu wai noti kweli wasi wandu wai wareona hii noti kweli lo fi dunya wal akhirah ezimbuhani hawarahu nezera dunya wal akhirah ujwarahu nezera mzahai wala dunia fahada wao wenye makalima maiha marayo nizikuwa hasina za ukanunu yani ukaya ikawa jana za hii wane wowe mwanga imena Oza duniani hizo ziduma ni hukuma ya kizungu shay duma sena ze hukuma hiyo na hukuma mbili za hizi rambilo ukaya ya hukuma ya lugha yao kwa kubaliwa ushahidi sana wazi wakame mbone mafasiki wote wa hesi amana ya maadili abo wangu Mwenyezi Mungu awali ndani ese hukuma hizo bihabi wala tupa law shahidun abada kwa kuwa shahidi ulisena wazi kaya min alfasiqina wosi wanadamu kao bona swali wosi kao amana walahum adhabun nuwadada wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawehani za adhabu nziro huno duniani hamalike libokao ndo zaonesiwa na mabutwakia usiku wa kiyama ikao yauma tashhadu alaihim alsinatuhum usiku ikao wa kiyama ikao tashhadu alaihim alsinatuhum ekaya wondo wakamtarumu zedimezaha duniani zirongowe ulimeuka urongowa bimuradi insan hena mne mwanadamu yanza ulimeuka urongowa shawo ulimeuka wakati huo ukawa shoko mengo ni mwezo nguze mwanadamu yazirumiao abo ulimeuka urongowa shawo mwanadamu yakaurongowa kama uruzwa kiyama mwanadamu sinde kaurongowa ulimeuka uo ndo joka urongowa he idhini ya Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu
usiku wa kiyama ikawa lahum adhabun alim, wanadamu wanaona adhabu nzito. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum, yansihu ya kiyama ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujoka urenga milkia ya hukumu wa ulime kwa hukumu rane mwanadamu mwiyo shawo lime ngojoka urongo wa muradillahi alkhaliq, ngojoka urongo wa hena mnabokao Mwenyezi Mungu nzo urongo we shasinde mwanadamu wa aidihim, yani hono ayo senange toka ushuhudia, wa arjuluhum yemidu yaha ongetoka ushuhudia bima kanu ya'maluna, zendongo kao wanadamu wanu wenye wenda duniani wakazifanya. Yo ndio kao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama suratu Fussilat haonesa ukaya waqalu lijuludihim, walamanda hii mwanzo kiyama wajohamia zembozi zao, lima shahidtum alaina, yenyi nyinga mdirengao shahidi haindi. Qalu, wanadamu wanu izungo zao zinunga ziwambia ukaya antaqana Allahu, Mwenyezi Mungu ndiye amri sharirongo garirongo wao bi muradillah alkhaliq, garirongo wao ho handa hamye Mwenyezi Mungu alladhi antaqa kulla shay'in, Mwenyezi Mungu ikao yehomrisha hena hindu shijwe shirongo zenyansu ayatuha nam udkhulu masakinakum, zenyansu zisorongoa he amria ya Mwenyezi Mungu, hudu zisorongoa he amria ya Mwenyezi Mungu. Hata kwa jaharu aya, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi he namba kwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu hayumbun duniani doso janatinge roho wao, walakin la tafqahuna tasbihahum, kama ni wanadamu kamselewa yakili yanyu uwezo wanyu wanadamu uoni wanyu wanadamu ngona mpa Mwenyezi Mungu yawe hadi yauma idhin, usiku wa kiyama ikao yuwafimu Allahu, Mwenyezi Mungu ngujoka uliva wanadamu miongoni mwao, wanadamu wanunda wanu warenda nai wahumulu harumaze aya zavira bam wakazawa kuno mai wa amini wanduwashe, wakazawa kuno mai wa amini wanduwaweka wanduwawajibama shangwa nzo tomoimana ni edini kwa watu na mahalani hautembelea illa ndo watukufu wanu wa Mwenyezi Mungu enye le picha la hedini abo jawao wakati huo ngabo walio wakati mkao ndo riliwa ba ngabo shio shatungwa shido harma ya Congress ya Marekani shio ikawa shitungwa ni Myahudi, mndu Myahudi hatungue shio hisho basi hashika za shesi mushinu al-islamu al-mut'ab ndo usilamu tabishawo lime
basi haruma eshiwa shinu hanziha mafundo ya wasuliwa takriban haruma mafundo shenda ya ukai mafundo yao takriban ikaya ema kafiriwa shindiwa ya virilia wa jumla za nanzaya wa usilamu basi miongoni mwa mafundo yao ngabole fundo la 6 lionesa ukayange bidio alhujumu ala almashayikh walmasajid ngebidio hena tartibu zonse pia waparhenamna ya ushamiri ya mashekhi wasomesao owangu wajue dini ha ngebidio wahujumlwa watilwa majaraha wanduwa watie shaka wanduwa wakazi zifungwa mbali na mbali wanduwa watuhumu haruma zitendwa mbali na mbali wanduwa hujumu sena wawane ne roli ya hebi sihiri itekelezi wao neze hutuba zitekelezi wao haruma misihiri ikao ngebadiliwa wanadamu iwanike nuru ya Mwenyezi Mungu waransi ye menge wakanio holiwe nuru ya Mwenyezi Mungu ivenua wamenye ye roli ya hemisihiri itekelezao ipare wanadamu harma baadhi za mazoea za hao walonayo ili wanadamu wabadilishe mazoea yao hamazoea mema ya kidi hapo mtu akausinza mbeza karamu mengo miraru na ndaru hathamani ya milioni 10 za mapesa ya rumie ziwi jana na mengo 5 yafanye karamu ya kimungu ya dhihi wanadamu wao waelewa ndongo hamada hizo watendeze ya akhira kabla ya heduni dunia waelewa ya ukaya hena mwanadamu yalioni zoea zimiliki ongo ndo mbio ya zibame zibakishe shahende haelewa ukaya ma indakum izo mzimilikio kwa wanadamu yanfadu zo hisa wa ma inda Allahi baqi sheizo unikao Mwenyezi Mungu jahwehensi zezonga zibakishao ngojoka wenda waishi ndawe nizo kaburini basi maadu yoho silamu kwa siradhina ndongo hamanda hizo basi waeleo kamengoni mumahala nigo kao ngiho nuru iwasulio ya maislamu wairenge do harma misihiri harma ze darasa harma ze hutuba basi hena tartibu ya untipia ya ukawarumie wahujumu ya mashekha watekelezao ze ndongo hizo wahujumu ye roli ya homsihiri wahujumu ze hutuba zijahannam na bokao wanungu wajodo amba ukaya roha ya bone nabata yao inabata wandu wakodo hamba hale ukaya ranse nabata yao hiyo de la lugha bokao ya kiarabu kuru ikawa hata wala ya kahiso makajaka hele hata wa mwasudisheni yabo ya ukaya homsirini mjemo mbendongo bokao hata kamna helewa hata wajoka hamba kwa nahelewa basi haruma lefundo la 6 la hesho shinu alislamu almutab basi waone sauka ya ndofanya muhimu alhujumu ala almashayikh walmasajid walkhutab wanru wafanye namna ya ukadamiza yerolio hasababu ukawasilinda bavi hasababu ya ukaya muharabatu mafhumi din ili wawane wanadamu waselewe dini yao bezini kao usilamu mvuu ndabo babuha mahalani ndabo babuha wandu ndabo babuha adat babuha uti wakao ngazirumilao ili wanadamu waelewe dini yao wabakishe harume dini yao harume imivayahu hayati pia inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ikawa wanadamu wao
ndo hazini harumasi ya Ulaya shaje tuwe swala hende haruma zensiza Ulaya chake duwa zamba kedwa nzade bali mazi hata jawabe heji wanadamu wao kwa watu elewa wanadamu wao kwa watu kinaya awali lazima washamiri hena wamilikiwa lazima washamiri ومهلا kupanga wanadamu basi wa huru kaya miongoni mwa mahali kupanga wanadamu ni siri ndio muhindi ni dawa kwa swidi basi ikawa na wao yesha mashaikh ikawa na wao wanimize roli ya hizi ikawa sana kwa shida wao basi abo Wakulumia sisi wasiwasi mwadore na baadhi ya hatu harumasi wasiwasi alirudie ikaya watoha no shida watekeleze huruma huko wasingodore nga mkomori wasingodore nga raia mkomori wasingodore nga mruya balia mkomori wa mrumie ili enruyo kanisa haruma ina yafuka yashimishwa ni saukaya khalqu fajwatin baina alwalidain walabna ndo uzalisa mwanya baina ya mwana na babaha mwana yasistehi thamani ya babaha lafoni saukaya kawafanye namna hiyo mwana katustehi baba mwanangu jisu ukayange huru yafanya hena ya nzao basi wamba ukaya abo bosingo tuhunda ngejudunga hena mna hiyo ko beya lijoste mwana nya ikaiwa sile daraja hiyo ko beya listehi mwana nyalo nashoni katustehi fundi katustehi dhamana mhu katu sikinia mtiti katu stahimhu mhu abwana damu waswili haruma daraja ya ukaya wakeka abo lefungu la mastahili salila lilawa nekale fungu la kimastahili lilawa haruma wanadamu abwana damu waisho kinya alafu engwa njo waswili la babi ndo ukaya we waswilia we namna hiyo wajo haswili natija tafakkukul mujtama mujtama ya societe kenauka namba thamani wajoka henda jazi nyama mwanamme alole mwanamme mwanamshe alole mwanamshe mwanamme kazwa wazi ya mwanamshe wajo waishi kinyama abo wakati wela nuru ya Mwenyezi Mungu kejawala wenda mbio nuru ya Mwenyezi Mungu itiwale yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nuri yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum siku ya kiyama ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio yajoka waliba wavulana wao nano wawasaidiao nano warumilo wao ni wanadamu wao mujoka waliba hindini dinahum likalima la dini لو فسريها فسري نار لو فسريها المنهج ومpango wa kimungu yani kama mwanadamu yaje hurumie ya muabudi inna ad-dina 'inda Allahi al-islam ufanye ndola ya Kiislamu uheji Kiislamu uswali Kiislamu utoe zaka Kiislamu no haruma yemiva balinana ad-dinu yurumishiha hefasiri ya hensi ya kiyama maliki yaumiddin dimfaume yajoka hone sawa miwahe maudu zakia bahi likalima la dini tena lo fasiriha he fasirinu lo fasiriha ziliwa
bahesi huya kiyama wala siku ikao yuwaffihimullahu Mwenyezi Mungu jo kauliwa wavulana wao dinahum eziliwa zawastahiki dinahumul haqqa eziliwa zao zastahiki kao ziliwa zihia daraja mili de ziliwa mdu kafiri de ziliwa mdu bokao hafanye madhambi yanu kadatubia ngabwe ziliwa bokao zouliwa yemru yato Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bahi ziliwa wo yemru kinga yenda kinyume ne nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eziliwa hizo alhaq zoka zenjeza zoka zivungu basi harma ze sura zilo harma juzu amma من سورة ولا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب شاهد بعد سورة وأمك قل هو الله أحد إذ وزن زون سوى هرم تبتي زهو فلان ولا أبو لهب نمرمش وهاي مسمي زمغوا كهنزا وثبت شوكيزو كزنو بديلي سمي زمغو هو ثابت شو ندامو ndo badiliha لمن يكفر ما آية رجنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وندامو ndo وبدلي wao umwendo wa hausena Mwenyezi Mungu huwa thabit basi harmatabati haonesa imarejei ya Abu Lahab nane mrumshe wa haye basi haka uja wathibiti choka yazo yosi hukuma zijoko mbadili hata ad-dinul haqq zilibobokao thabit zilibobokao kazina hengeza kazina uongoza basi hajarma suratul ikhlas amboka qul huwa Allahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu lam yakul lahu kufuwan ahad kabasimru ujoka huja yabadilie hukuma ya hai sema nadamu hajodo jino saruzuna yaukaya mujona mbanzia yaubira mujofana rapeli ikanga bo mfaume wabili law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata basi zili daraja za bili dembu wa Mwenyezi Mungu yatwe bahu uwezi liwazahe zihe daraja yinu alfadlu wal ihsan jokire utoe Mwenyezi Mungu hanongo bokawe bidi ukaulindo kaya unike kilo ya mbahino sha hesheru bisha hefadla ya hai homde ndo zema wa hahe mwinji badala unika kilo nzima ya unike kilo maja pande wa mru yatai wewe ndo henje ziziwa yongi wa hama mahari ya mdomshi ka mahari hambari alijana basi wala zera alijana kadna ubwazi bunguzi shawande hunduka ya wala mdomshi wa mlola wala hekeli wa kahumlindia kwende hundura haraha na ila kuhisuka yabanu kweli wariua basi badala riali jana wewe ujofanya majana maili hata wewe ujofanya bekwa zihija basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hesheru bishahe neze ihsani zahahe yarenda njema yugo mwenjeza ziliwa shay yarenda mbi dinam الدين الحق يومئذ يوفيهم الله دينهم siku ya kiyama ikao Mwenyezi Mungu
ngujoka waliba zili wazaha wal haqa zili wadha thibiti zembi boka ndo wakaurenda ويعلمون أن الله هو الحق نونغوا جواو يوكم Mwenyezi سبحانه وتعالى هو الحق المبين ويمن معادليف يابنو الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujo yakazekifu baada ya taaliki mbali na mbali harumazi aya zavira haruma ya hukuma ya handani ya towaze mbawa zahayo mbali na mbali ngujo yakazekifu ya jeanjie haruma adabu zinrojina na ndeze adabu ikao ngaziri husuo hena mzima harumasi ekamlungu ndo dahoni mwawandu nane namnabokao mwanadamu ngujo kaubakishaho dahoni hula nane zenyakati za unjia baada johone sai namna ya unjia kao hataridoka hasuliho ya ukaya zenyakati za unjia mrende alaulie mruno muda bokao ndo mru ya bitao anisema muda taula bokao wakati mru ndo alaulia mru akaza msuzi za hafa wakati ula mwanadamu kubakisho wala hata mpaka zive liaja rohe ala kuli hali ya yo ketunjia harmaunka dewa basi hata toka hasuliho Mwenyezi Mungu kazo kifu ze aya za hukuma ya handani yarambie he namna yenu alkhabithatu lilkhabithina hamande kelibo kaho ni sarmu aya handani azaniyatu الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك بس ngujo wa jao ya kaze kifu hunu ya reshelezi ho boka hondo ra laya nguri oneso namna yinu الخبيثات للخبيثين وما wanduwashe wosolola nema bani hao wandwa ume ndema na bukar milango ya fikihi waha endushparau alkuf mdwelolwa ne bani ha hekimalezi mabani he namna bukawa sababu hindini mruya lolwa ni mrubo kao ngwajoshinde wende wadunga ngane samengo ni mwe ze hadafi zando la ndumdumu waha ndo kaendo la idu basi ilie dola idu alhabitha wakabi wanwashe woso handololwa ni wanaume watamada alkhabithatu lilkhabithina de namna yo hena mru ila si uvenza shahena mru yeso inshar malade laha enadi mruso yeshi hele bia la hai batina hanza mwezi yesanzo kama mwanzani wahowe mchamfu fulani haya pamoja na wachamfu hamandaye
mra Mungu wewe ndo kaya wanzani wahe wakawara Mungu hamanda ekaya ngukondena wandu wai shabarangu wafanywa dawa shawo ndo wanzani wahe wao ndo wazima waka wazima wanazioni wa amilo na shioni wa hao wotoka wazima wafamji wakaya wazima shamfuma mji ujoda wa munde ngende na be yabokao hena ujoli onetsoni nala wandu mtiasha shaka wokoli mfuma mji ye dhahiri jao sharado mwenyezi mfuma wale namna hiyo harume mabeya matajiri de namna hiyo mafundi de namna hiyo wanazioni de namna hiyo hena mdu yeto jitsungulia lede alaha bana mana bokawe na siwa bala ukaya ekangwa nzojwe mndu asili hai kebale mwanadamu uladi sio kange na mali mali yote tamba habari ukande na wandu hindi ngena ilmu asilo kange na ilmu ukande na wandu hindi sinikange na ustaarabu au uko tamba habari shei ukande na wandu hindi basi kama ndo jue mndu umjue basi ndilo ka fasal qarinahu mrutu ndo ujue wandu bokao ukande nao awenda wodo shindo hukumu mwanadamu fasal qarinahu ukandena wandu hindi wandu warenga mashawirinda wandu angazao ndena wandu hindi wandu bokao ko harma msimamo ndena wandu hindi abona wodo kaushinda hukumu ya mwanadamu basi alkhabithatu lilkhabithina wandu washewai woto hanza ukanda una wandu waume wai walkhabithuna lilkhabithati wandu waume wai woto hanza ukaya ndaona wandu washewai awande namna yo wandu waume wai woto kanda na wandu waume wai wandu washewai tena wakanda na wandu washewa watayibuna watayibatu wandu washewema litayibina woto kaondaona wandu waume wema watayibuna no wandu waume wema litayibati woto kaondaona wandu washe wema aya zinu zikaanza ziresheleze nungu hindi zikaanza ziresheleze zihora kahadisa za hukuma zinu zikaanza ziresheleze ramule aya ya vili uheya ziresheleze yekiswa yatende yabanu nande kiswa ya mzazi wa waumini Aisha binti Abi Bakr kaanza limaru wazi akili ya ukake jejukiri Aisha yake muyi mumtuhumu bu Abdullah ibn Ubay ibn Salul wakatika yakarini wahende kaidi ahezi ikaanza resheleze umwando ni mweze aya zakahandiseze hukma za mfasala ule shikaanzeri waswilishe ya ukaya nyikundi mwasanganyiha mwanzee mtume manani yemrumshewa mtume sallallahu alayhi wasallam hafali kizahanyu zahabju yokawatinde yakautsawa she yakautsawa ndo usilamu basi nyikundi nyinyi mkaanza mweshelezi ukaya Aisha mrumshe wahe kairi ya hezi ube Aisha
yakanaifumbu as-siddiqatu binti siddiq de mwamba kweli yazalwa ne mwamba kweli. Ala kulli hal juo tabia miza jorisi ndo jorisi mbaba hai tabia miza jorisi ndo de kairi ya hezube alayhi salatu wassalam. Sheikh nizo kwa kanza wesheleziwa ulisene kanze adabishe wala kumini watuka haruma Sheikh nisho azeno وفهم أوكايا هذا علم وبهتان من ذا تجيس عائشة يوم نيكاو وإذا أكلوا أوكايا بافوني الرجل العظيم من رممتكوف الرجل العظيم من رممتكوف يسوع كان له ambao kayeso kaya bavuni mamra'atun azimatun yeso ka bavuni buhaji Ismaila memtukufu bosheha sumani nam amini mreje harma tarehi ngamjo hundo kande nam na yo risireje tarehi ya horabuni shana toreje harmaze tareki zahatu wandu washewa kaujisitiri ezama zabira wandu washe wandu hivi hosundoka wandu washe wa mafundi wa mapayashi fundi wa mapayashi. الرجل العظيم من ممتكوف بسي يسوك يبغوني جانب امرأة عظيمة يسوك يبغوني ممرمش متكوف بسي آية yinu ikahanza iri wasulisha iho irireje sehula irunganye ne hukuma inoma ndoni hayo ijeri timizize harmomu isizoni wahe ya qissatul ifk ibana ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba ukaya ulaika basi wanadamu wao Aisha binti Abi Bakri na Safwani ulaika wanawatuhum lana itendwa shii mubarrauna ya Qur'ani ijaione sauka ya sindizo mababari kwa jafanya nayi kwa jarenda nayi shetendo wakazi wazilandrago buhtanun ismun wa buhtanun mubin mubarrauna wa pulihaniha mimma yaquluna nizo Abdullah ibn Ubay ibn Salul nelitongolaha hewa kahaba ya ukaya Aisha hafanyaza kazifanyiwa lahum basina wajue Aisha tu na Safwani no husiana o numsiwa wa hundaunu na wajue kaya lahum maghfiratun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawe hansi za maghfira nando wakati kao hasise ayainu ijai wasitiri naibu wanda wakaziwa wa rizqun karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawe hansi za mariziki si mariziki ya usaidiezi ungo za mwanadamu sha hawe hansi za mariziki wakao dembebo. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngabo mru ya taha fatiha ya haja ya mwana ni matarajio ya hutajilwawe mwana huu rijo tarajie duayo rini kiwayo ni Sheikh jori nikaye duayo selangeri derinji harmaye masukadar inshallah ri jene dua ya ubaze darasa ngeri jarmai ngatoba kisha ri wakati ngo leo ri jarmai maswa توصلوا صوت الفاتحه آمين. نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا انفعنا وتعالى ندوا يا هي درس نكيف الذي ينفعنا وبفقنا وفقنا لنا وكرامتنا فينا عارف الثابتة وفقنا وفقهم بما ترتقي قبل وفينا كرما وارزق لكل حال دائما وأهلنا بنا لما مضار الخير والخير كل شر ربنا اسلم لنا كل الشهور وأكرم برضاك العيون وأكرمنا ربنا كل الدهور ولا تأتينا مسلما واغفر أنت أكرم السلام والصلاة الله خمس المصطفى من بلا حق بعد والوفاء في كتاب فيه الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصطفى. نعم. Salamu alaykum. Tukaeleona wanamwafanya jina mwenzi walola. Yebala yangu hakuna hakuna kila. Ipo walikuwa rango kwa sababu wangu. Yebala wanaoa mwana. O hamade kalibo kawayo ne siwar maze aya mwandoni hula yauka ya miongoni mwao Imamu Shafi waone sauka ya wandu waili wafanya zina ikaya warumiliwa ye haddi ya hao shaudulula ngezo kiri warengwa ze hadi za hao walolana ijo kiri kwa jarengo ya hadi walolana che tofauti yao waili wao warengwa ye hadi hunu duniani abo hukuma yoyo wapuha maudu mtakia watu rengwa hunu duniani chabwe hukuma hiyo wabakisha hiyo shayare kawarengo wa yahadi reka kwa jarengo ya hadi miongoni mwao Imamu Shafi mambo ya wandu wao udulula ndio kao ni mfano bala ya ukaya sawa na mru yashilia haruma muyano wa mru yaiba marunda haruma ishunga shahe jirani wa hebala hakibi marunda shaende kajamtosha hadi hakauha mwenyeshi ungaende hapo marunda kahuza ende hahudu awo yala yeba ya haram sha yani hula hala mafundi kanga mwenye zao inshallah mundu si kanga bo masuala ngarijo yeneza vale todo risanganya na ila ya kwanza nikao kwa kawaida kama darasa ya kangine au msiri kwa yao yisio na wanadamu wengi